Kapitang Inteng! Mare, ibagam tuman ka ni Marituyang a dumagas di titersinak, no, makitam. Nay, apay, saan kayo nagkit-kita, Maray? Saanan, Mare? Sipod idi impakitakken kwa na ginagatiddog alista anti utang na. Saan mo tin nagpakpakita ditoy? Ay kat mabutengan Kasano aya kaatiddog ti utang na dito'y tersenam? Ay, no arigan sa nga kilometron, Mare. Nagatiddugan? Ay kat talaga ang mabutang nga agpakitaken ka, no kasta. Iso nga ibilbilin ko ken ka, Mare, nga inton makitam ni Marituyang. Pakibagam man laken kwa na nga umay ditoy. Sige, Marikwanang. Ibagak dayta, no umay ijay balay inton madamdama. Nagpariir lakit din ti umay agtugaw dito'y arubayan niyaw, Maray. Impaaramid ko ngamin kan ni enting dayta atiddog atugaw. Ta umay pagtugawan, dagiti kayat na nga agpariir. Akasken ka. Ay, makarelaksak ka talaga. No adda, dito'y arubayan niyaw, Maray. Apay mat anak ko nam dayta. Apay, saan ka ang makarelax ijay tersena ni Marikwanang nga ayuyang mo? Anyamot ngay, dayjay aba. Na, kaguram itan jay kumarita. Kasano ajak gumura, Maray, naglaing agsingayr. Ay wen, imbilin na kanyak ano makita ka. Ibagak amapan ka agbayad. Na, kita imbilin na payan kan ka. Kasano? Saan kamot kanon nga agparparangkan kuana? Kita ti kinaalas ti ugali day ti aba. Tatila pangibilbilinan na. Kat no nagatidog magayam ti utang mo. Ay, makaungatak no kastalaang. Na, Ad-addan asa anak nga agpakpakita. Sa dinoy at tinagdapan. Di tabalay da maribanang. Apay nagnakapay lang di talikaw. Kit naglawa di kalsada pag naam. Makita nak nga ruday di abaak ako maray kat singiran nak manun. Ni kumari makuhanang. At dapay aya sa bali ako marik analay nga agsingayr. Isulaang mag... Ay kating ka makisarita Ay jakla ugali ti makisarsarita iti baak anasungay. Ay nukas talang tugalay, magginura kayo Ay uray pay. At damo dita ni kumarik abanang. May mga mayamot ti utang mo. Mailam mangak dayja ako marik akwanang badong. Nagado dita mabalin ko paglamangan. Apay nga ta. Saan matan almablabas ni Marituyang dito'y kalsada? Itay ko pa'y apadpadaan ang takasarita ko, ma. Ginanatuyang, ket no naggapo di tabalay ni Antibanang. Wan, isungarod apadpadaan ak dito'y kalsada. San mo na maure a lumabas dito'y kalsada, kagawad? Ah, Gaputan na dita abandan eh. dita karutan? Wang, dita tinagnaan na nagawad. Ay, talaga nga ilemlem mga anak Apay nga minaya, kagawad. Sing-singir nga rodyo utang na. San mo amasingir ni Nanatuyang? Ket no nalay ngaglemeng dayta. Ay, saan na mabalain? Ipabarangay ko. No saan nga umay agbayad? At danto manin maipabarangay abakait, gapo iti utang. Apay, di ka mabait, tuya. Pagbay na kumangay. Dayta, utang mo kini kumari makuhanang. Imbis na mapan mo bayadan, ilimlim mga mkiday. Apay, amin kayo day talaki din. Ti kanayo nyo nga ibaga kanyak. Makauma kayo. Kitpudno mo nga main. Ay, iturog ko man langag. Ay nasayad, Mike. Wan, tapno malipatak day tanga utang. Di mo liplipatan Lumakaring ka, agluto ka na dagaw. Kabadong, mapankan samot ijibang kagmaw. Wen maray. Kahit ni Marituyang ngay. Kaya nakano ti maturog, maray. Ay, aginanamot Wen tapno makainanamot amang pampanunot ka dagiti utang na. Ay, wen gayam. Nadakamat mo matlangan ti may papan iti utang. Mabalin ka di nga ipalagip mo kenkwana, ti may papan iti utang na. Kanayon kung ibagbagaday tamaray. Nga umay nabayadan, ta nakababayin king ka. Ti problema,
Saanan nga agpakpakita kanyak? Ay, pasensya amlatan, Mare. Mabain nga main. Awan matirumbang apagbainan na. Umay atag sarita kami maipapan iti utang na. Mayam, Mare, tay baon kuntaw. Mau, kagawad. Nakapanimid ka mo di talamisaan, Mau. Ay, pampanunutak ngamin, nukas ano asingirek ni Marituyang. Apay panunutam kat kumarim, Mau. Ay, saan kami san nga agkumari? Ta saan mo ten nga agpakpakita kanyak? Kaya't mo asawain. Talaga alikliklikan na kan. Wen kwarog. Dinan kaya ti makisarita kanyak. Pagsaritaan yung lakumanday ta. Saan yun nga idanon iti barangay? Kasta ko maatalaga ti kayat ko ama pasamak. Mahala day ta itinasayat a saritaan. Hey. Isuasaan mo kumauna panunutin day ta abanan. Hindi na pa nakikibangkay. Nakaturog day ito yan. Aging gaita simbang petakan, nakaturog pa lang. Ay, sana mabalin day ito yan. Naskin aringat. Hoy, tuyang! Magiling ka! Mano aya, di utang ko, Maray. Ha? Magsasaumay. Ang nakakidam. Ala, bayada ka, tapno awan makunkunam. Ay, agtagtagainay. Ay, ringo ka, tama pa naglutaw. Hoy, tuyang! Magiling ka na! Ay, anay. Apay nga kidil ka. Kitsan ka magayam nga, Greg? Apay arining nak. Simang petakaw na nagapoy di bangkag, kit mabisinak. O ang naluto mamakan. Ay, inturog ko. Tapno saan kon apanunutan di utang ko. Ngam natagtagainap ko maglata. Makitam dayta. Dayta ti pamanagnag asaan mo amay tarayan dayta nga utang mau. Urayan niya pa'y tararamitan. Ay, dandanin Maray. Dandanin maibus ti pasensya ka ni Marituyang. Mapan kunto at talaga ipabarangay. Ay, ipagpagapom lakuman iti panagkukumari tayo. Ay, saan ama balain? Imbagmat kuman o may makisarita. Saan pa'y nga may nakisarita, aya? Saan pa'y nga road? Ay, talaga ang mabutang. Ti kunam kit day, ay awan babain na. Nagpuskol ti rupa na. Kat bareng umay to agbayad, ta saan la asyak ti mangibagbaga nga umay agbayad. Kinasarita nga tan ni Kapitan. Wen, kinasarita na day jayan, Mare. Ay umay to kumangarod agbayad iti kabiitan na panawan. Yung nga tararamitan. Di ka pala maturog. Maturog ta na. Ay, diyak kaya ti maturog. Matagtagainap kung tumanan ni Marikwanang nga agsingsingay. Kita niya nga ruting karamidan. Uray iti tagtagainap ko. Agparang lata ti rupa ni Marikwanang. Kahit nakaisa mo no nakakusilan. Kas lang umarnger alyawn. Esas, nakamamakarupa no kasta. Anya nga'y taramidak ba daw? Ay kating kagbaya din Hindi pa ngay bagbagak day taking ka. Ikanak man nga rod iti pagbayad ka. Tamapanak agbayad daw. Itaman day ta. Siyak pa'y lang mo timang iti pagbayad mo. Ikat baybay amlat tangaruden Akanayon ko matagtagainap ni Marikwanang agsingsingay. Anya nga taayat ti pagsarsaritaan dakwarog kun pariba daw. Apay, pati dayta, pagproblemaam. Una, tay da pa'y nga agsarsarita. Kay, adda nga rudnas ken apagsaritaan da. Kapay nga inayaban ni pariba dong jaglaklako iti ice cream alakay. Ay kat gumatang da. Sapay didakmot ayaban. Ay unay kan. Amin lakit din kat madilaw mo. Ay sus, gimatang dan. Ayabang mo't tagumatang ka no kayat mo. Numabalin ko mati utang ta utang. Ay. Di nakita ni tikas ta inteng. Tauray siya kat awan kwarta. Ay sus, imbanawon jaglaklako iti ice cream. Kay, apay nga rod ang makasangsangit ka. Kahit ko nga ron ti ice cream. Ay agtal na ka man. Kas kalaubeng. Hay,
Awan nga rod igatang ta. Ay, claim ko ba? Ay, agyaman nagtatabado nga. Taing gatangan nakiti ice cream. Pinautangan na gaya miti kwarta. Kat kunam mo ta kasapulan nyo kininana tuyang. Puno na ita. Dahito nga pautang mo kanyak. Pagbayad mo't lang ni Nana Matuyang kini Marikwanang. Amok analaing kang agbayad iti utang, tatabadaw. Siyak pa'y mati ko na, kwaraw. No binayadan lang iti utang, siyak ti number 1 akalaingan ngagbayad. Kunakon kay. Isuasan ka madanagan, kwaraw. Apay kumamadanagan nak. Agbayad aktuking ka. At danto pa'y porsinto na. Wow! Wen, siyak ti magpanagnag ang nagbayad kan iti nga kilometro nga utang mo kan ni Marikwanang. Marituyang. Nakita mo, Maray, nga inyawat ko kini Marikwanang di kwarta pinagbayad ka. Wen nga rod. Nakita mo't maribanang abinilang ko di imbayad na. Nakitak, Mare. Kat, anya ngay itanti mapasamak. Ta nakasirseryoso kayo mo't adwa. Kasla dalat ta sakit tinakam yo iti tunggal maysa. Siya, kawanan ti sakit tinakam ko. Sika ngay, Marikwanang. Siyak, awan mo't den sakit tinakam ko. Ala, aglin namano kayo nga rudan. Anyang aglin naman no asasaw, maribanang. Jakla kaya ti makialamanaw. Ay, uray siya. Na. San nga uso para kanyak dayta? Ay, no kasta, aging ginura kayo pala. Ay, makakatkatawa. Oray siya. Pagkatawa kayo matan adwa. Ay, kung makipagkatawa ka mutin, amaray. Ah, Ay, katuan ang kakatawa tayo nga rudan at alo Ang kukumari tayo manay. ay, uray la si makitityan ko ang nagkatkatawa ijay tersina ni Marikwanang. Kahit mayatay, nakabayad kan. Una, isungarod ang naragsak kami manin nga kukumaray. Kalpasan ang nagkakatawa kamay, nag-inistorya kami manin na. Kasta matisigod nga raramidin niya. Mayatan ba dong? Saan na kun akagura ni kumarik akwanang? Kain saan mo mutin nakagura? Ay saanan agkumari kami manin. Siyak ita, tiyag problema. No kasano ka mabayadan ni Kwaraw. Ay kat si kamutan at agpanunot iti dayta. Di nakiramraman. Anya, kalpasan na tinulungan ka, saan mo na kayat na may raman? Kaya't mo asawan, nagmaymay sa aklaan, ngagbayad. warog. Anya aya ti problema. Matulungan nak nga ta, antay. Ay katuan, apay kit din asaan. Saan mo't lang agbayad din ni tata badong iti utang na kanya kantay? Ha? Imutang kan ka ni pari badong. Ay, apay a pinautangam. Saan mo't lang agpakpakita kanya? Kat no nagrigat asingiran day ja a tao. Intun kwan, inakladanugan ay, tadi mo't lang bayad ay. Ay, Badong, agring ka. Badong! Ay, Ho! ay, tagainap lagayam. Kunak nupod naw. Na, unay ka ti panagkalinduo sa mon, Badong. Natagtagainap ko. May dakano dinanog-danog na parinting kang kwaraw. Ay na, mapasamak dayta, no saan kang agbayad iti utang mo. Nagmadinatagtagainap dayjay. Dinanog dakano dito'y muging ka. Hindi kwan, dito'y abagak. Hindi kwan, pinabuksitan nak ni parinteng. Ay, talaga nasakit Ay, wala. Nagsakit nga rad. Kalpasan na. Kinugtaran na kano ni kwaraw. Ay, sos, talaga a pinagtinulungan da kan no kasta. Kanya nga tatirumbang nga ramiday. Ang mga nupay-pay swanda ka o may danug-danugan da kita nga gulitag. Gapulang iti utang ka. Bayad kan tata badong? Ay, sus. Makaungut sa amot ni Kwaro kan maray. Agtugaw ka, Kwarog. Imay dito'y barangay hall ni Kabadong tapno makisarita kan ka.
Kiti sumait. Ita, kasla kaya na mutin na danugin ni Kwarog, Maray. Mano aya ti bayadam, kabadong. Umaya nga ron makisarita. Ano mabalain sa anak pa'y lang agbayad ita. Saan ka ngagbayad? Ay, makaungat ang katalagan! At tapay tuloy na di ibagak. Kat, anya tituloy na, kabadong. Agbayad ak, inton makaapitak, jay mulak anatang. Oh, kasta ati makisarita. Ngam nay, tung palam day ta nga imbagam, kabadong. Ay, wun Maray, tung palak. Ang san kayo magkumanga agpakpakita, ay jay tag-tagainap ka. Tagtaga-inap, tataba daw. Ibagam tuman kan ni Marito yang adu magasto dito'y tersinak, maribanang. Taapay, Mare. Di mo kunaan nga adamanen utang na asa nga kilometro. Awan, paumayom laeng at agkakatawa tayo manan. Day talaang, Ketuan amaray. agkakatawa tayo laeng, ngam awan mo't katkatawaan tayo. Kat no nagmayat. Naragsak ti agikin natawa, maray. Panagkikinnaawatan ti kasapulan, tapno naragsaklat na ti panagkakaaruba. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Di nakmanlapdan na tumulong dito barangay, tuyan. Kita man ti panawan ba daw, nagpudaw, mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya, no napudat. Ay ngumisit ka manin kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinay dito barangay. Uraan niya pa'y tararamay na mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinay, Maray. Saan ka day? Nga iso tinwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na. Kuna nang agtitinulong tayo ng aglinis dito'y barangay Kabildatan. Ay, at dagayam inwaragawag na akasta. Ay, ijak nang gaga. Ay, unay kamutin, Maray. Si Kapay ang number 1 akagawa, dito sana nakangag. Nangag asiguro na ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngam rimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, kabadaw. Happy birthday, tataba daw. Ay, sa kwa birthday kwa raw. Iso asar ding anak man nakabkablawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka umak. Kaya, agpainumak. Kit nabarbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi ngayon, kwa raw? Tamapanak na balay dyan na singad akong pare. Ha? Hindi balay ni uncle ko ngayon, Teng. Kito na. Mapan ka, numasang putam ni uncle ka. Apay, awan di balay daya. Yung kakarot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag-birthday. Imbag lang at gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan Awan ni Inteng ita dito balay. Ay, wan. Talaga nga awan. Tada di barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man naglinis kami dito barangay. Adda aya imbaga na akasta pare. Adda Maray. Kinuinwaragawag na nga raw. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay adu ti paki-birthdan na ita. Manujay kunana. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumot kang ka, awan ni Kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, unyarat. Nalalistukan to pa'y ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulaw. Ay so, saan kan nga ginlalaing? Nagagagat kan to pa'y ngamin ngam ni Kapitan.
Ay, napanal ako man nagbangkagay. Nasa isaya at pay ado kuman tinaimulam anateng. Marikwanag, sino daytoy nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Ni kuwarog dayta. Nabarbartag iso naturog ditan. Ay unay metten. Amin da tanod maray. Nabartek da. Kat ni Inteng, napanmet nakiberde. Mapanak met kumaa. Taoray dagiti padak akagawat ket napandamet nakibirthday. Ngam aglako akmet ngamen dito'y tersinak. Kat no imay ni paribadong ijabalay. Ang dagayang plano yung opisyal ng aglinis dito'y barangay. Plano da Sa nakakaraman dita. Ne, apay ngay asaan ka akaraman, Mare? Kat kagawad ka met. Ay, da kapitan laeng tinang plano iti dayta. Sa anak akaraman, ken may sa, jak masangaw tanay aglaklako ak dito'y tersina. Hay, una yan tipusog ko anak birthday. Ay, dandanin jak makawuk. Ay, impaturay mo manen anab-nabsog ka iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito'y barangay, di mo mataramidan. Naa, responsibilidad asasawan. Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito'y barangay. Angam sa dino tinapanam, napan kamot gayam na ki-birthday. Ay, oo nga. Ay, ita ko madi pa naglinis, may. Ay, asinot nang ipalagipkin ka? Ni pari badong, imay pa'y ngarod dito'y balay. Ay, imbaga ko maapospon. Tanapan ka na ki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun, awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag-birthday maray. Adda ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kendaya. Na, amin samot asulin ti barangay ket adda ag-birthday. Isong nga rod mapanta. Ay na mapan kami laengen agmulakin ni badung ko ijay bangkag may maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot, puro kayo bangkag, puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras ken panawon may? Sa bagay imbitado ngamin amin nga opisyal kadagiti birthday maray ng runa ni Kapitan. Kasano nga je barangay haul numapan kayo amin makibirthday. Mangrikap pay laeng Kastoy tersinak, mangrikap pay laeng. Mapan ka manen maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ko mangay ket nagadu amakmakan. Manon nga aldaw, a birthday tinapnapanan nyo nga uopisyal. Kasanon, dayto'y barangay tayaw. Don't worry ka di. Sana mapukaw da ito'y barangay kabildatan. Angam da kayo nga uopisyal, mabalin kayo amapukaw, nubaybayan nyo dayto'y barangay. Ay, tilan tumod ngamin pampanunutem. Saan kami ang mapukaw? Mapanakid di maki-birthday. Umay kakid di. No di mo kayo, di isuputan ka iti pansit. Manon nga aldaw nakarikap dahil barangay hall tuya. Binilang ko, nasuruken ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Ang awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, ket kanayon da ngawan, mapmapandalaeng met makibirthday. Hinapod no na, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parentay. Kasanaw, kanayon met amapan makibirthday. Uray ni Marikwanang, naawis meten amapan makibirthday. Awanay, ginwaragawag na iti ni parentay nga panaglinay iti barangay. Ay nalipatan nan aday ta. Oray dagiti tanod na, simado damitay. Jakon kaya ti agpasada. Jakmenten kaya ti agrunda anday. Nay, kasanon dayto'y barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madutak matain.
Ay na saan mo atultuladan ni Uncle Mo, Kwarog? Sino ay kumatitulada ket isumat ti kapitan? Ay, awan pagbanagan, tinasadot a tao. Imbagam ko madayta ni Uncle Kaw. Bye-bye, amon. Ta saan na nga amo ti mabagbagaan di Uncle Mo? Uray dagiti daduma kakagawad. Kanayon kuida makita ka dagiti bet dyan, kas kada kasaran dito'y barangay. Padamot la ida ni Uncle Kaw, nga isulangin ti pagalistuan da nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday kapitan. Naga daw ti empatik out da kanyak. Kunak tumit ka. Adan tupay ka di sa bali a birthday a papanantayaw, kapitan. Adu, napuno di lista itinagan dagiti ag birthday kan ag kakasar. Ay, nakaayayat man no kasta, kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Nakanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuon VIP tayo pay. Iso nga isulangin, ramiden tayo nga opisyal. Eh? Di umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuon Ado, mati agayap. Ay sus, badong. Nagsamukan day to'y barangay tayo. Jak pa'y kit din makita day tabalay da kapitan kan maribanang. Uray di barangay haul, karurutay. Oray day to'y kalsada. Nagngangaton tiruot na. Why? Dimpay ki di makita niya masabat ma. Manumot na namang lukat ni Marikwan ang ijay tersena na. Ay kadagboda na, dagitila ko na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin amapan makibert-birthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, no kasta, oray dagiti tanaw, isumo lang tar aramiden da. Kito na. Dagita pa'y matapaspasuro ni parenteng ti ko na. Ay na, imbag kada kayo kan ni Pari Badong tanapan kayon sa manen naglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gap pumilang ijay ilay. Ay, nukasta. Ado manen ti kwartayo. Ay katun, amaray. Nagagat kayo ngamin, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. Adda pa'y mat mare. Mabalin ayamot amapukaw da. Ngamain, saan mimot ida na makitkita? Kasanumot ngamin. Kanayon da iti kasaran. Bertjan kan bunyagan. Ay na, inaldaw lakadain nga dat atindaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamin nga imbitaran da ida. Ne. Di na madung parin ako araw. Naglawa na ito'y kalsada pag na. Pasensya kan tataba daw. Saan ka kami na makita? Lisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dita Bert dyan, ti may sa tanod ka. Kasano nga, makapagronda kayo. No kanayon kayo umot na napartay. Da kami lang nga tanon, ti kanayon na mabartak. Uray dagiti kagawad ni Uncle Kaw. Kanayon damat lang nga mabartak. Na yun ti kasta nga rami dyan. Uray to pa ni Uncle Kaw. Nabarbartak mate. Kaslay panakil mo pa ya. Saan mo tataba daw? Nga miso nga minti uso itan. Makiuso kamat nga mina. Yala kaya dahi ta makiuso-usaw. Uray awawan mo ta. Mapanalagbang kagin na. Arak mapay. Ikanda iti arak. Adda ka dito'y balay inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no madama pala. Awan arak dito'y balay. Sana bali. Tendon bigat. Ada kasar nga tindarak. Ano bigat? Sabadon sa. Anya asaba daw. Lunes inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan ka sa rin doon bigat. Bunyag ti atin darak. Lunes inteng.
Saan ka di arumbang asumrek ka ije barangay hall? Ay, awan ti makan iti barangay hall. Na, Ije bunyagan na. It ulyukin. Oh. tapno ammom. Adon ti mas daaw. No apay akas laawanan dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga ron. Bisay a makipangpangan. Inikwarong nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Tumultula Tumultuladen ken ka. Ini nga ta marikwanan. Nagkikita kami di kasaran ni tay. Naglingag. Balsi. Number 1. Akagawad. Isuan na lingag. Balsi. Na, uray gayam ni Marikwana hangkat naawis yumutan. Naglingag. Sala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngem nakarikop met gayam. Ket no napanda ka no ijay kasaran. Amin da gayaman. Ket wan, Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikop met to'y tersina ni Kumari Takwanang. ay ket anusan tan ati magna aging ga ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay, talaga anarigat, Mare. Ang awan mo't pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay. Umay ka man partneran, kapitan. Sige. Partneran. Naglaing kamot gayam nga agsana, kapitan. Ay, oras ka. Naglaing ka matang. Kapitan! Kapitan! Nay, unay ka matang. Nagsalsala kami. Disturbo ka. Kuha, kapitan. Isardeng niyo pa'y tagsala. Kano ka may mayatan ti panagwidawid ko pagsardengan na. Sinarek na ngamin ti barangay hall. Ay, sus! Anya! Oho, nagsasala tayo kiti. Ay, kapitan, nasken adenggam ti ibagbagaday tatanod. Adaya ibagbaga na. Ulitom nga ibaga, tanod. Kuna, kapitan, sinarek na kitag tatakaw ti barangay hall. Ay, sus! Ha? Asinot ng sarak. Anya nga ti nalada. Intayon, kapitan. Ayaban tayo nagitidad duma at tanod. Saan mo man saan pa analpas ti panangan? Sayang di urayak ama ang anger ako kontinuang. Ay, awanan ti computer dito barangay hall. Tinakaw dan. Ay, at dagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, kapitan. Ta saan tayo mat ngamin ang makitkita. Saan tayo nga ron na makikita isong agtakaw dan? Immadudan. Taore dagiti artek. Immaduda mutten. Ha? Apay, nagbiit mo't nga madudan? Adon dagiti mapaspasamak dito barangay, kapitan. Asaan tayo nga amaw. Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Ay, ninsamot paribadong tinakatakder di taigid. Iwan. Jesus, agkuskusilap ko. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uwin garod Kaya't asawon day ta, kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon ti trabaho tayo kas opisyal. Anya tinaramid mo di ta barangay hall. Ket ammom lang aruden akanayon anakarikaw. Napan ko kinusilapan, dagiti opisyal. Nang nangro na dadya, kumpare ka kapitan. Anya, kinusilapam amin ida. Una, nagsawsawak ijaya. Inongtak ida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida, ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Kituwa na, kunak, bantayan tayo ida. Dahita, tinaskin nga ramidin tayo. Saan na mabali na, baybayan na ito, barangay tayo, akabildatan. Ay, katuwan Kasta tatabadong. Agbantay kayo di ta barangay yo. Palagipan nyo dagiti opisyales yo. Iti kanito, nagliway na. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Makikita niya makikita, kwarap.
Di ka din napinta sa balasang amagmag na di ta kalsada. Along hair, tidakda ka matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, di dadakamatay. Di manahok. Malamlamin sa may kwarab. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok, dagiti ka ruba. Saan ka nagtagtagari? Tingnak tiliwain. Ano ba yung tiliwam? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik mo't gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat mapanang nga din na gumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibagama di mo nakita. Ibagama di mo amaw. Nagsimple. Isungay sa gana mo, dahil lamisa na paginumanta. Excuse me man, paray. Di man sirran dahil pag nakamapan gumatang. Apay sir, birbirukak jay chicken ko. Ay, amangan mo nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kita, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwan. Ay, nakitam gayam Ababa tisipit na. Ay, uwan. Iso. Iti pa nagtaraok na katkastoy. Ok. Ha? Ay, kuna man nukas tunay. Ay, iso. Nakakitaam. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, jak nakita, paray. Di mo nakita. Sana pulaos. Awan tinakit-kita ka manok. Isong aglisikan, di tapag na. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok iji manok na amapukpukaw kabadong. Ay, jak lamasangot. Agbirok iti manok, iti makin manok, maray. Itay pa'y nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa'y da ito'y arak alakok tamabili, ngam to'y bagas. 2 butilya, tiga tangek. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem ken agpatpat nagkang agbirok ija manumaw, saan mon amabirukan. Tapay asaan. Napanlang nagbirok mo't iti asawaan na. Uno chicks na. Ay tikunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo din ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay, kunagtumot ngamin ken kaidi nga ikulong mo. Angam anya tinaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanan Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Kaw? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga minanaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanain. Tapay aya. Ibaw nakmanin Medya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat nutila pang ibabaw na nakanyak. No ibaw ni Antay, imbis nga iso timapan, siya kat ibaw na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin ta kidi apulutanin da ito'y manok na. Manok ni Uncle ko dito pulpulutanan ta. Way, birbirukin na. Ay, Kung nakangajak amaw. Alang nga ipod king kwa na. Sige, Kwaraw. Agsyat ta kiday. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makiinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak, dito'y tersinak. Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adda lakit di kadwana Ay, katuan Asino nga ta ti kadwana?
Dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Mare? Amangan mo't no iso ti kadwana. Ah, Birbirukak ni Badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tin anagaw-away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak na jak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni Badungkaw. Kung nanamit mapan gumatang. Na, naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Di ta asidag atir sina. Alangan mo't nga umadayo pa lang mapan ije bikon. Kaya't mo asawaan, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Una, iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akenkwana, kano adda sungsungi na. Ay gagangay tibaak deta. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, pero may tikusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta tibaak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Birukak jay chicken ko. Ah, saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw, ibagak nga agawi dun. Tatabadang! Ay, tatabadang! Ay, nakaturog ka matay. Napay ngayon, nakadumog ka matlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupon na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Ay, jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. ay, narigat ti mapukawan iti taraken inteng. Ay, uray ni Pari Badong ke birbirukan ni Marituyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda ah. Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da Pari Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay katuan ah. Awan damot adwa. Sana mabalin nga ramidin da day ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin. Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni Nana Tuyang dito, tatabadang. Hapay ngawan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawon, dito'y balay mo tinaginuman ka. Gituan, nakaturog ka pa'y nga raod. Ay, sumagaya makadigdig ko dito'y rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga malukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igo pag kuma, agam nakaturog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok amalamlamain? Ay, kitiliwintan tumanin na. Lamawinta, tapno pumudaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabatid to yan. Umuna nga dang ko pa ilang nito'y ridaw, nakabanikas ka na masang puda. Ha? Song batam ti saludsud kaw. Naginom kami lang kinikwaraw. Kunakon ka, naglamang kayo anaginaw. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad, damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsud kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan mo ti kwartam. Siyak lang dadakwarta na kadata. Apay, si kalang ngaya. Katuan may. Nakabulsa laang jay kwartak iti daster kaw. Ngam idi kitaag. Naksayang iti duagasaw. Ay, pabasulin nak maday. Kahit asino kumangay ti sabali nga akin basaul. Adda sabali ang mga la.
Kit amangan ngayon, yung taray ti pusa. Wino Ay, isik di ka. na pampapasulam! Namin anon a kinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwarta kaya bulsa. Yaklag tagtagari idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungun kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga eh. Anday, anya iti mapaspasamak kini Uncle Kao. Kas makita mat, adda ijay suling nga agsasaibag. Unya ramot. Anya iti pagkaskastaan na. Ay, jay nga rod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka amanok na, Anday? Agpudno ka, Kwarog. Ah. Iso ka di jay nagsangwan nyo kanit tatam abadong. Jay, kadi malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, Anday, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kuna na papudutan na, ngam inlamaw na matinadagaws. Day nga rod ti ibagam kanya angkel mo. Ah, Tapno sumardengan nga agsasaibag di tasulay. si karatan ti pangibagak, Antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Di manaw, apagladladingitan ni Uncle Kao. Iso di pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun kahit. Ay nabayag at tinartarakan ni angkel mo day jamanok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga mintata ba daw? Nakita na malamlamin, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw kadagiti daddo maamanok amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo, Antay. Mabalin nga iso, taugalinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Taapay? Na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungkaw? Aya, no kasta, kinupit na diin may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni Kapitan. Ay sus, nakababaeng kin ni Kapitan. Ay, wala. Manok ni Kapitan. Ingka katiliwan apulutanan. Anya laangan nga iti bagbagan ni Kapitan, ay mapanak ije barangay haulmaray. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tata ba daw? Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapanlang makikape? Fitwin ah. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan ah. Apay ko mga reklamo na ngay, kituyang ko na ita. May nakainreklamo ni Marituyan. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay ngamin na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusan no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyan. Ano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dahi ta paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dahi ay. Ay, diyak mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y no nakitam. Kudweng, nagkakakaok tapay. Imbis ngamin nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkan ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin pare. San mo takas ta? Manok unli, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan a manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay, Nakladag tagtagar ini. Gaputa ag kumparita. Ang ulitin pa. Walang kumpa-kumpare. Ipabalod ka. ay, makapanervyos ka mo't pare. San mo takas ta? Diyan ko nululitin pare. Tata ba daw? Nagadot yung labas ang manok dito yung abay tao.
naglulukmag na ako. Ay, diyak kaya takitain ko araw. Dabay, mate. Ay, sas, delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wine, iso ajak kaya tatalyawin da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadang mo. Dahil oh, nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow! Witwew! Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya na kita babalasan. Ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At dantumanan awi na pangaur. Ay natatabadong agnakam ka ngamin. Nudakas saan mo nga aramidan. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Aray, naggagit mo ni Kwaro kay. Apa anak ko namday taparay. Idi kalman, nakita kag linlinay, dita igit ti kalsada. Ita, agbalbalsay, idi balayaw. Ay, imala kanya. Numalpas nga agbalsay, anya nga ti sumarunong aramidin na paray. Agsak daw. Iso ti parasak daw. Anya nga ron ngay. Nagagag nga ron. Uray jak ibaon ko, amo na ter aramidin na. Ay, nagagit talaga. Enteng, adan paglutok, nakabalsig kan, Nalpasan ah. nakasakdukan iti paginaw ko inton madamdama. Nalpasan ah. Nasaya at met nunalpas mo amin nga inaramid dagita at trabahom. Itay pa'y analpas. Nay, kasano nga'y amaluto da ito'y kukod kat naibus mo't gayam dagiti Ricardo. Ikanak iti paggatang ka. Ingkagatang. Oh, daytoy nga rod ti sangagasot. Laya, asin, kan paminta, tigatangam. Sige, tagsublyak adagos. Wen, darasam. Warog, adar aramidem. Was-wasingak da ito'y tricycle kwantay. Tama pa nakagpasada yung madamdama. Adda kanu pangibaunan kan ni uncle mo. Pinagbalsignak iti pagsungraw. Pinagsakdunak pa yun. Ita, ibaunak manayin. Ay, mapan ka gumatang pa'y iti Ricardo. Darasam. Numalpasin na da ito'y aramida kantay. Una ti mapan gumatang iti Ricardo. Tawan sa bale, amay baon. Apay ka di nga agapapura ka, Kwarog. Mapaanak namin nagpasada. Naskin nga umadayuak, tabaon-abaon daanti ka nanggal ka. Kano si kansa, mati kanayon nga ibabaw ni Uncle Mau. Ewan nga raw. Sakmutlatan ti makitkita na. Mabit lang, taalaag ti Ricardo. Oh, atoy. Dahito yung matibarya di kwartam. Agyaman na kagawad, mabanakaon. Namin ano ka man nga agsubli-subli gumatang dito tersinak, Maray. Nakamano akon asubli, aya. Nakasangapulo kan asublay. Ay, kasanuma ngamin maray. Pulos ajak maibaon ni badungkaw. Nagsadutan nga'y. Uray ibaon kaw nga umay gumatang iti kapay. Di na kaya. Nukasta, sa doubt. Di saan mapagkapkap yan? No ibaon ko amapan agaraon. Nagado areklamo na. Naasok ka na. Ay kat saan mo apakpakanan ano kasta? Imbag pa'y nga ron ni Kwarog at nagagout. Ayun iso ti kanayon ko amakitkita ng agtrab-trabaho di tabalay da kapitan. Katwan, iso pa'y ti kanayon nga ibaon ni Maribana nga umay gumatang. No adda kumamot ka anakan mi akasta kagagang. Ay nasaya at di urag tugtugawak laengang. Nga maomamutin ni Kwarog, iso mapanlakan no agpasadan. Tapno saan akanayon nga ibaon ni Uncle na. Anya itayon tigatangag. Ay, nalipatak mo tan. Day takot nga minta nagado ti istoryam.
Malipatan pa yung tigatangam. Ay, agawid ak pa'y maray. Tainak man lagi pun jay gatangag. Kat lagi pam dituyin Apay, masapol nga gawid ka. Ay, ijay laeng balay miti pakalagi pak maray. Ay kat agsublikan tuman nga roden Apay nga awan ni Kwarog dito'y paradaan da, paray. Apay, di mo ayamaw, pan nagpasada, paray. Waswasingan na gayam di tricycle na niya. Wain. Apay, sapsapulam na dyan nagagit akanakam. Ada kumapangibaunak. Ibaon mo manay. Nagagat nga ron. Agpada kayo, kinituyang ko, nalaing nga gibaon. Sino kumati sa bali nga ibaon ka? No sana ni Kwaraw. Alangan mo't nga ibaon ko to'y bagik. Ay, nagtugawa man pa dito'y paradaan na Kwarog, paray. Ilumlum mga kinituyang ka. Ha? Apay nga ilang mga. Ibaon na nga rod. Amom kanyak, paray, jak kayat, di may babaon. Agpadata paray. Sa payawan sa balya, maibaon, no saan laang asyak. So, nasaysayat ng limangat. Agawid aktaw, inton pangal daw. Inteng, nalpastan anangan. Kiwin, itay pay. Nakapalpaak pa yun Kat, anya ngay ti aramidem dita. Nakatugaw. Aging ingat amang kita kadagiti aglabas at tao jirwar. Adda agur uray ken ka ijay lababo. Bayam nga aguray. Agur uray dagiti iinnawam. Ay, siyak ayat ti aginaw. Ha, ita ka lang nga aginaw. Tatunggal malpas tayo amangan. Romwar ka adagos diti balay ajak ammo no sa dino ti papapanam. Ay, kwa, mapanak pa'y man agpaangin ijerwar. Nilatan Kwarog ti ibabaon mo nga aginaw. Kaada nga ron, di iso ti ibaon. Kat, kasano ita taawan ni Kwarog ang maibaon mo? Sumangpit na dyan ton madamdama. Yuray mo latan kan kwa na dagiti innawam di talababo? Mapita ka. Kwarog! Huu! Adakan! Ay, awan pa ni Kwarog. Saan pa'y asimbangpet? Iso asikan ti mapan aginaw. Ay, yuray kung aginggat madamdama. Ta sigurado asumangpit. Paglutok ko manibadong kumaray, tagodo nga, ngamawan mag. Ay kat inlam mga nakamanan Ay, talaga nagsadot. Nuapay mag. Uray kanu ni Kapitan. Sadot kanu mat. Nilaangan Kwarog ti kanayon na nga ibabaon. Imbag atada ni Kwarog ang maibaon na. Maumamat ni Kwarog Kasanuak ngay ang makaudong no awan maibaon ko nga agluto kun agbantay di tabalay may. Narigat anya no nasado ti kabalay mo. Ay talaga nagrigat maray. Anya nga tayo ti aramidag tapno aggagat ni badong kaw. Inteng, nalpastan anang rabi Ay, wun. Nabsugak. Papaitan ti sindata. Kat, anya pa'y laeng ti aramidam. Nakatugaw manen anya pa'y kuma. Di mo pa'y nainawan dagiti nangananta itay aldaw. Nainayon jay nangananta ita arabi Ay, adun? Siyak tinagluto. Iso asikamot ti rumbang nga aginaw. Ay, ayan nga minji nagagat akaanakak. Saan pa'y matanagawid? Saan anagawin? Rabiin? Napangarod nagpasada. Ay, isuntun ti aginaw no sumangpit. Di ka lamapain. Nanganam, ipainaw mo iti sa balay. Di ka man agdanag tani. Nagagat di ka anakak. Ay, agab-abuso kamutan, inteng. Kasanon, no saan nga agawid ni Kwarog? Apay kumaasaan nga agawin? Magnam na makalatan kan kuwana. Anya, birbiro kam ni badong mau. Ay, won maray, tay di kalkalpas mi anangan. Nagpukaw meten akas laasaw. Ay unay matan, kasla majek. Iso kumakit ti paginawag. Agasam nga'y, siyakla amin na intagtrab-trabaho di tabalay may. Way na, makitkitak nga rod sumaksakdo ka. Agbalsig ka pa'y,
agluto ken aglaba ka. Una, no oras ti pa nagtratrabaho, agpukaw ni badungkaw. Kat, sa dino nga iti papapanan na. Diyak man ang umar. No oras ti panangan, ay na agaway. Ay, talaga adakkel aparikot day ta, Maray. Isungarod ti pakaburburi-burak, Maray. Dayto yan ti ultimatong mo, Inteng. Awanan ti pasipasensya. Ha! Di mo man ipakipakita mo't na itabalunod. Ay, apay kit din asaan. Nasken lang makita dagiti do nagdadakkel amatam. Tapno amom ti pagbanagam no agsadot-sadot ka. Ay, uwan amukon, amok ti aramidak. Anya ti amom nga aramidan. Ay, nalipata kung timbagam kanyak. Makitam dayta. Kwa, Kaibagbagak lang kan kang nalipatam adagaws. kit no nagad-adu mo ngamin. Kunakmet kan ka akalpasan nga aginaw ka. Aglaba ka. Kalpasan na, aglampaso ka. Kan agkaraid ka, ija arubayan. Ay, aga, submantiki na aduna. Ay, Ada reklamam, ha? awan, Ha? apay ada reklamo. Kunak ano adata. Kwa, ay urayak man di kwarog. Ay, mabalin. Ta isumanan ti ibaon mo. Ay, saan? Jak ibaon, sakti ibaon na. Ha? Sika inteng. Sika ti ibabaon ko. Ah, Isu asaan amabalin nga agibaon ka iti sabali. Pangantan to yan. Na, itakala sumangpay. Kaya una, panangan gaya may. Awan ti makan. Tapay, Diyak naglutaw. apay asaan ka naglutaw? Kit nakatugaw ka lang ba dita? Ay, kasyempre agre-relax ak gayam. Makarelax ka pa lang ay kit mabisina ka. Naamiris ko, badong. Anas kun asikamot itatagluto. Anya? Aginaw kas kada aglinis dito'y balay. Ha? Sa laminang. Ay saan na mabalinda ito yan? Jak umanugot ang kastor ti mapasamat. Ay kat makamu ka. Saan matasyak ti mabisinan? Unay kamutin to yan. Parigatan naklaunay mo tayo. Rombang lang. Baliwam day takinasadot mau. Ay. Tasyak na umaakawn. Ha? Sa laminang. Umunag kan inteng. Anya aya ti aramidam di tarwar. ay urayak nga rod ni kwarog akaanakak. Apay amasapol nga urayam. Urayak, nakasapulak. Nagad-adu mo ti ipapaaramin mo ngamin. Ado ayamat. Na, Ibabaon ka laeng mat nga aginaw. ay nagadu day ta inawak di talababo. Agasam day ta aka nga tunangay. Nangat nga tugamsyak. Nay. Adda sumungad at tricycle. Ay, asus, si magpitmit lang ang tinagagat akaanakak. Adan aginaw. Na, Adan asam kwarog. Oh my God, adan mangururay ka ka. Warog. Adda kagayam dito tersena ni Marikuanang. Nangad ka ka din? Unantay, nang restaurant ako na. No makita na ka ni uncle mo, sigurado nga ayaban na ka amangan. Kat paginawin na ka kadagiti na ornong a plato. Nangana ko nantay. Anya itayon tikat gatangem kwarog. Soup drink, nana. At itibayad ka, Uwan, mabit lang ta ikan ka iti soft drink. Oh, atoy. Thank you. Sige, inakaw na nakwanang. Antay, da kayo latan ti aginaw itinanganan nyo Ibaundak manan. Sige, inakaw. Apay nga men, tanipay lakwarog ti paginawin niya, Maray. Ay, ningamin inteng, nagsadot. Iso ano awan maibaon ko, ni kwarog latan. Ay na, Maray, mapan mo tulungan ni badong mo. Na, apay kumatulungak. Kat nagmayat ti tutugawak dito'y sangwanan ti tersinam. Itay pa'y nga karasuble nga agsakdosak daw. Kunak nga may nga isakduan nak iti pagdigos ko, Maray. Ay, mabannog matin Imbaon ko pa'y ang agluto. Takayat ko, ano agawida, addan nakadasar amakan iti lamisaan. Kaya't mo, automatic. Ay, katuan na. Napanmot ni Kapitan iji pagsaksak duan.
Nagkita dan dagiti agkumpari asadot. Na, agsakdo magaya mo ni Kapitan. Una tawan ni Kwarog ang maibaon na. Nga ngay pare, nakasakdukan. Ay, maudin da ito'y. Tanapunok mo tang jay drum. Ay ka nalpas nga ro din na ti trabaho. Anya nalpas ka no agluto akpay. Ngay, apay agpadpada talaki din, tararamiday. Awa mo ngamin ni Kwarog nga ibaon kon. Siyak pare, nung amin sa anak nga agtulnog kinituyan ka, pang-urin na. Mabaling ka day, tagreklamo pare. Ay, ireklamo mo nito yang mo. Una, tanaglay nga gibaon. Ireklamo ko sa mo ni Banang Ang, pare, pangireklamo ak ngay. Iso nga agtong paltan sa latan. Badong! Ay sas, pupukawan na kung nituyan ko pare. Nagbayagkan! Ay, ano? Agawin ka na! Wine! Agawid na kaon! Ay, inakon pare. Aggagagit ka, Wine. Ay, uwan. Ay, uresi ka. Ay natatabadong kan Kapitan. Saan kayo ngamin nga agsadot-sadot? Laglagi pa nyo. At ikinagagat, ipaay na tinamay itibiyan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Inteng, napan ka ka di ije barangay hall akas tati itsuram? Apay aya? Anya ti itsurak aya? Kita man deta puruntong mo. But lang arudan, ngam nagaygayad pa'y tamaysa. Aya? Naimbag man ta dinilaw mo. Isa pa'y ada ka no umay abwisita. Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Bisita kunam, saan kat abwisita? Ay mabwisitak ngamin no maminsan. Ta saan nga umno? Ti umayan da iji barangay hall. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya kumati aramiden da ije barangay hall. Umay da dumawat iti tulong. Akasla da pundo ang maitin kadakwada. Papanamba daw, agsuksukat kamag. Jay mo't pagbadbadom ijay bangkag day ta imbadom arumwar. Man ano kumangay, nalaban Mike. Kababain nga road amapan ka iti ayan dagiti tattao akas tatibadom. Apay uyawin da yan, nukas to'y tibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadom asumango kadakwada. Kababain. Apay kumakababay ngay. Kumaano na ang dudak, ang saan Mike. Malang, ditakan. Na, pimanaw latan, uray kumano saan adaan tibado na. Ay, una yun aya, adda pa'y takop day jacket na. Nakitam ka din ni Kabadong, Marey. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas jay ti kawas na amapan ijay ilay? Ay, uray ni Inteng no daduma. No saan ko adilawan, saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw a tao. Day tangarod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jak kayat nga uyawan da ni Inteng, takapitan ket nga rod. Ay, wala. Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadwom laangan iti mayat akawas. Iso abas tarumwar, kitaek no nagsukat met laeng. Nay, anya day tayo sangput mo. Naggapu ka kaday ijay ili akas tatibadom. Apay kumano kas to'y tibadaw, kit nadalos mo't ako na. At dadagiti nakadisintay, ang tinakaw magayam tinggatang day, tikawusda ng ina. Pagkunaamot at tinakaw. Adam among nga opisyal tuyang. Naglay nga kurakaw. Adu nga agpaiso ti proyekto na. Ngam adu mo ti kickback na. Kurakot na jayay. Tangiwat mo, mangag na ka ti akin aramid dita. Kaawam mo inagnaganak. Kin mayat no manggag na. Baring agbalew. Sa bagay, maibilang abasol ti panagkurakaw. Ay kituin na. Panagtakaw, kin pananglukot ti kasiyang aramay.
Ta nakita ka babae ngay may dito'y barangay haw lang kay. Asino man ang dayta bisita? Saan ko nga mau? Nagsirip lang, mait. Di talang arubahan ti barangay hol ti nagpatinggan na. Nakadisinte wano saan? Saan matangkail? Ordinaryo lang mo ti kaus na. Agkupas amaaw nga dabot-bot iti gurong kang gayatan na. Nukas ta nga agkupas ti maong na. Kaawatan buwisita dayta. Ha? Imbag, tasaan nga imay dimawat iti tulong. Uray nga rod no umunag ngam saan, mait. No anda sumungad asaan anak kadisintay. Kaawatan buwisita. Iso adi mo papaun na gano'n. Adda babae ijerwar, kapitan. Kitkitaan na dagiti ubing agaayam di tarwar. Nakadisinte wano saan? Apay no nakadisinti aya. No nakadisinte, pauna ganyaw. No anyat gagara na. Ang mga no imbaon ti may sangay nga ahin siya. Wano saan kat opisina? Maawata kon, kapitan. Ngam no saan adisinte, saan apaunogan, kasta kaday. Wala ta ang mga no umay dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita only. Pagbalinin damot ngamin apagdawatan iti tulong ti opisina tayaw, kapitan. Gaputain waras ko ide, di intagdaarasyon. Ipagarup da nga adupay ti indulin ko. Iso nga rod ka. Iso matag ti umay da subya-subyan. Dapay nang ibaga nga agrup-rupa arasyon kano ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo amay ngam samot. Mangiram-raman da kita. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di day balasan ka. Ado ka di ti marigrigat ditoy, tata? Adu kami balasan ka. Apay ka day. Ada ngamin kayat na ti tumulong. Mapan kayo di ta barangay hall, tadamagan nyo kadagiti opisyalis. Agpaiso ti imbagat. Adu kamay marigrigat ditoy. Napanak ditan, tata. Angam didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaeng, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid daking gabasang. Agtulag ta, tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, tabagak amin na marigrigat, basang. Asinaw, di kinasaritam itay ijay igid ti kalsada. Magaya man din na, magtinagan na. Basta kuna na, ibagak kanaw kadagiti marigrigat. Tamapanday, di igit ti kalsada inton bigat. Tada kanu itid na. Apay ngay, adi na inyo man kadagiti opisyalis. Diyak man amaw. Angam kuna na, may tanapang kanu dita. Angam di na magkano inkaskasaw. Apay ngay, adi da inkaskaso. Madimot ati kasta nga aramid da. Mas dawa nga ro, timbaga na. Makumikom da kanaw. Iso adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikuman da. At dadala ijay anak katugaw. Adamit ijay titanaw. Kagawad, kin kapitan. Ada kumamit ng sango kingkwanan agpapadadalakit din, adi nang sango iti day jay ababaay. Imbag ta nagkita ta maribanang. Maday tinaramid dagiti opisyalis di ta barangay haul. Apay ka de, mare. Anya tinaramid da. Adda babae anak kisaukin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kanu kadagiti marigriga, taumay da dito'y igid ti kalsada, tadda itid da. Sino a babae? Apay adi nakisao kadainteng. Dayta kano ti dinamag ni Badungkaw, no apay adi nakisao kada kapitan. Amam tinsungbat ti babae. Anya tinsungbat na, mare. Di da kano ingkaskaso ti babae. Iso ani Badung kung adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Kasaok tuman ni Inteng. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hall. Ngam diyo kano matinkan kano. Asino kumaday ta babae? Mga no buwisita manin. Dayta kat timadikan ka. No adda umay ijay barangay hall,
Damagan nyo, no anya ti gagara na. Kasanungay no umayla dumawat iti tulong. Oh, Ay katulungan nyo no adda lakit di maitulong yo. No adda mapan mangala iti dokumento, alisto kayo, tagbayad. Angam no saan ngagbayad, di yo ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yo. ay, agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da jay? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Ngam, adda imbaga na ni Pari Badong. Anya kanungay ti imbaga na. Imbilin na nga ibaga na kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada, inton biga. Ay, asino nga tati babae nga imbaga ni antim nga umay inton bigat. Jay siguro babae ako nam abwisita, Uncle. Adda nga agpay so babae asirip-asirip idi na minsan. Ay, nakaragid mo't ngamin. Kunak ano, umay dumawat iti tulong. Bagamot nga minasaan ko apastrakain, no saan adisintay. Jak mo ni namnama asaan mo't gayam abwisita jetaw. Adda kano itid nakadagiti marigrigat. Anyay nga tatiitid na. Anyat amok pa'y. Di na tayo mo't kinasarita. Sikamot nga minanggal. Imbagam ano saan adisintay, kat saan mi apastrakain. Nagsimplin tumot ti kawas na. Kunak ano saan abak nang. Milyonaryo gayam. Ay, si kamagayang balasang gaw. Ado ti imaya marigriga dito igit ti kalsada. Nasaya at tata. Pagpilaan nyo ida, saggay sa amapan umawat itirasyon iti ayan ti truck. Sakbay nga ingkam umawat. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na ti rasyon, basang. Naggapo amin kanyak dagitoy, tata. Kaya't ko nga minatumulong kadagiti marigrigat. Anya? Iti kasta atak-tak daryaw, bak nang kayaw. Nagtaod ka na kayo ti rasyon. Apay, tata. Gapo ka dita sa anak adisente. Iso adi kay mamati amang tedak itirasyon. Ay, jak ni namna, mabak nang kayo gayam, basang. Agasam day tamay sa trak arasyon nga iwaras yo kada kami ngay. Impaw it dagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kadagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam, ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip-asirip iday, kapitan. Baknang matgayam dayjay. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yun nga agpakita. Uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastrakan no saan nga aglanglanga anagapoy di opisina wano ahensya. Kasi mo nga mintilangan na nagsirip ijerwar ti barangay hall. Kasla mo marigrigat. Bilibak mo't iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakita mo niya dagiti iwarwaras da. Napunno ti dakkel abag. Agdamag aktua no anya ti linaon ti bag. Napuno? Ay, agasam nga ti waras na no napuno ti may sa abag. Madlaw anadagsaon. Tamarigatan jay barito anang ibagkat iti inawat na. Maray, anya ka di ti linaon ti bag nga inted ti babae. Nagadaw maray. Adda chocolates, groceries, imported pa'y gayam. Impaw ikano ti kabagyan na iji Amerika apara kadagiti marigrigat. Imbagman, Maray. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarup ni kapitan a dumawat kano iti tulong. Nagsimple nga men ti kawas na. Ay, madeti inaramid yo, Mare. Kinasauyo kumaa, no anya ti gagara na. Saan kat abinaybayan nyo? Ay, wan nga rod Kamalay, ngagpaisaw. Gapo ka daw tanibadong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa. Ninayunan dati inted da kada kami kinibadong ka. Ay, kasta ka day. Ay, imbagman. No saan akinasao ni badong ko itinasaya at dadya babae.
Ay, awan ko ma, at tinaawat mi aras siya. Chip, awan mo ti may nakipila kada kayo di barangay hall. Mabain kami jipaut. Idi ngamin imay iti barangay hall da di babae. Impagarup ni Uncle mapandumawat iti tulaw. Isuasaan mi nga ingkang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga aglang lang abak nang. Kaslakastan ah. Ay na, Chip. Saan ko mga ibasar iti akin ruar alanga? Sakbay akalangan ti may sa tao. Itala nga maamiris mi ti kinamad iti inaramid may. Imbaglakid din tanagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod kamat iti inwaras na anasyon. Wen, Chip. Inteng, made ti inaramid mo. Ah. Imbagam asaan nyo apasterkan ti saan adisente. Ay, bak nang matgayam jay saan yung enkaskaso. Uwan nga rod. Ay, awan lakad nga rod inted na kada tayo. Ay, sus, pati nagiti kadwak nga opisyalis. Saan ngamin ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Anyat kayat mo asawon ngay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yon nga italtalag. Ah, Uray simple, nubak nang met ti panagpuspuso na. ay, sa bagay, wun husto ta ko nam. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti kawis na. Pudno dayta. Adda nagkawis iti napintas, ngam rinuker met gayam ti aramid na. Kabailan na timang luko iti pada na atao. Uwan nga rod. Manipod ita. Ikato kung ti ugalik amang husga. Babaan iti akin roar alanga. Nudikit iti kaunggan na. Ay, kapitan, pudno day ka. Saan ahusgaan ti tao, babaan iti akin ruar alanga. Nudikat, iti kaunggan ti may sa tao. Hala, sige! Didan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, kapitan! Teng, teng,